Ngiyabingelela egameni lika Jesu, ngiyabingelela omama, obaba, obhuti, osisi, nje abantu bonke benkosi. Igama lami nguTholawa kaNqoko, ngihlala endaweni yaseMalangeni. Shuthi lana guys nginesixwayiso engifisa ukunixwayisa ngaso, nangaphezulu futhi ngizodinga usizo lwenu. Shuthi la ngo 2021 ngibe nginomngani kuthiwa igama lakhe uSiphiwe obedayisa ingubo la emzinto ngokwethu ke sike sithi uVundu. So lo sisi lo uyi foreigner. Ngo 2021 uke weza kimi wangicela ukuthi ucela ngimsize ngimoleke i-account engingasayisebenzisi ngoba manje ube nenkinga yokuthi expire amaphepha. Manje me expire amaphepha akhe bamvalela i-account eAbsa. Okay, ngimbuze ukuthi okay ufuna ukuyenzana i-account abese yasho ukuthi hayi no ufuna ukugcinisa khona imali yakhe because la kade behlala khona eHazelwood bebejwayele ungenelwa amaphara babafune imali. Besebenzisa lento ukuthi bayima foreigner bayazi futhi ukuthi bayazisebenza so imali bayigcinise endlini. Okay, ngibe sengiyamtshela ukuthi hayi no nginawo Capitec engingawusebenzisi since vele ngingasebenzi abantwana bengibaholela ngekhadi la kaSASSA so ngangawusebenzisi ke ngaleso sikhathi. Bese ngiyamboleka ke wona ngimtshela ukuthi hayi noma sowuqedile ke sokwazi ukulungisa izinto zakho ungangibuyisela ikhadi lami. Athi naye akunankinga. Okay, ngihlaleke nginganaki lutho kuthi ngo 2022 ngibe pregnant. Then kube khona into ethi okay mangi pregnant ngiyathanda ukuthi ngibe nemali engiyisaveayo for abantwana ukuthi umntwana mayesezalwa ngikwazi ukuthi ngibe na ucash. Then ngithi mina othi ngihambe ngiye eCapitec because ngangasamboni la emzinto. Othi ngihambe ngiye eCapitec ngiyocheck ukuthi ngaba usayisebenzisa yini le account because ngathi mangabe ngimnikeza lona le card ngaye Capitec ngashintsha inamba yami ngafaka inamba yakhe ngabe sengimenzela ne-app efonini. Okay, ngiye khona eCapitec mangifike eCapitec bathi bona i-account yami ivaliwe ine-error. Ngibuza ukuthi ine-error kanjani i-account why ibe ne-error bese yasho ukuthi kunomuntu owafona washo ukuthi ususpecta i-fraud. Ubebedayiselana imoto nomuntu othize kwase kuukuthi wamnika le account ukuthi afake kuyona imali. Okay, then mase ifakiwe imali kwenzakalani athi yena mase uyamfonela emva kokuthi afake imali sethi ufonela umuntu lo akade be communicate naye athola ukuthi inamba yalowo muntu isivaliwe. Lo muntu orojwa imali owaseGoli. Okay, ngibe sengithi ke mina ngingenza kanjani ukuthi ngikwazi ukuphinde ngivule i-account yami bathi bona kwamele ngiye police station ngiyokwenza i-affidavit. Bese ngiyakuyena kuSiphiwe because wayekhona la emzindo ngiye kuye ayibo sisi i-account yami ngafika kwathiwa ine-error manje kwenzakalani. Ngezwe ukukhuluma indaba zezimoto kwenzakalani athi hayi no manje ngayiboleka ubaba kaBoy thuzwa kohola ngayo angazi ukuthi wenze njani ngayo. Ngathi ke mina kuthiwe angihambe ngokwenza affidavit ngiphatha ama documents akho wena engakuboleka ikhadi lami nawami. Ngaya ke police station ngayenza i-affidavit. Then uma ngifika police station ngiyenza affidavit ngibuye nami ngiye Capitec. eCapitec bathi hayi no ngeke usakwazi ukubuye ube ne-account la ekhaya. Okay, ayike ngibuyele kuyena like ngibe ne serious conversation nayo sisi ukuthi ngempela kwenzakalana bese yasho ukuthi hayi no naye akazi kodwa uzozama ukubuza indoda yakhe ukuthi kwenzakalani nge-account. Mina ke ngumuntu onothando othembanayo yabo nje ngarelaxa yabo. Hayi ngithola umntwana ngo 2023 ngiphinde ngibe pregnant ngiphinde ngithola umntwana futhi ngo 2024. Kuthi ngo 2024 ngabo July ngifonela ama CID athi kunomuntu ozama ukwenza fraud
nge-ID yami ngaleso sikhathi i-ID bengingenayo ibilahlekile bathi bona kunomuntu ozama ukwenza ifraud nge-ID yami ufuna ukuvula i-account kaFoshini ngithi mina umuntu ofuna ukuvula i-account kaFoshini bathi bona simbambile so siyacela ukuthi uze la e-police station eDurban Central ayi ngithi mina no angikwazi lapho and angisiyi umuntu ohambayo angisiyi nje umuntu lokhuzane othanda ukuphuma okay ngibe sengabatshethi no angikwazi eThekwini angisiyi umuntu ohambayo so ngiyacela ukuthi mhlawumbe mangenzeka indlela ningilande bathi bona ayikho inkinga okay kube ulesithathu bangakhona ukuza bangifonele bangitshela hayi asikwazi ukuza ngoba manje i-transport asinayo ngithi nayo okay ngizozwa ngani bafike kulosini basheshe bafike baze emzinto I think kwakumhla ka28 so makumhla ka28 ngibe sengithi mina I know ngicela nize emalangeni ngoba ngisake emalangeni endlini ngingakwazi ukuthi nginilinde mhlambe e-police station cause angikwazi ukuthi ngihlangana nabantu engabazi endaweni e-public ngicela ukuthi siye e-police station bathi bona hayi ayikho inkinga mangifika eKlipeni emalangeni ngifike ngihlale khona ke ngibuze khona ukuthi ngingakwazi ukuthi ngilinde abantu lana kanje ngibachazela istory bathi bona hayi ayikho inkinga ngingahlala ngilinde kuvele kufike wona ama CID afike ehamba namaphoyisa asemzinto bangibuze ukuthi sisi ikuphi ikhadi lakho laseCapitec ngibachazele sonke istory babe sebethi ke ayike sisi sizokubopha ngoba umnikazi wale imali wavula icase eGoli okay ngibe sengiyabatshela ukuthi no angikwazi ukuthi ngingahamba nani guys ukhona umuntu engangimbolekele ikhadi and nginayo inamba yakhe so singamfonela kuze sikwazi ukuthi siconfirm mhlambe niye kolanda yena ngoba mina nginomntwana omncane ngaleso sikhathi ngankada ngisanda ukubeletha umntwana ena 2 months ngibelethe ngumthungo okay bathi bona hayi asike size sikwazi ukuthi sihambe siyobheka lo mntwana namanga yonke leyo nto okay ngigcine ngihambe nabo ke bazule namba ehambe bethatha abanye ababe bafuna sihambe ke siyolaliswa eDurban Central it was Thursday salala Thursday uFriday uSaturday ngoSunday basithatha basisa eGauteng safika eGauteng ke sabe sesiyalala eAlexandra masilale eAlexandra savuka Monday sihamba sayobingelela imantshi kwathiwa ke sinikezwa i-reminder sahamba saye Sun City sayohlala khona so bengiloke ngiattenda ke ngise eSun City for inyanga yonke ngabe sengithola ibail ye5,000 ngafona ngifonela emumva eKZN ngicela ukuthi ngicela bangihlanganisele imali yebail cause ngangazi ukuthi ngaleso sikhathi umyeni wami akanayo imali so ngacela osqueezer wami ukuthi bangihlanganisela ke beboleka nakubangani so ngabe sengithola ukubhelelwa ngaleyo ndlela ngaphuma mangiphuma ibe sethi le CID icela ukuthi ngithole lo sisi lokuyena engangimboleke ikhadi kuze naye ezohamba ayoyiphendulela ayike bese ngifika le mzinto ngisaqeda isonto nje ngimbone lo sisi ifoni ke ngayilahla ifoni mangiphuma ejele angazi yalahleka etaxini noma yalahleka kanjani kodwa yalahleka ngayibona sengasenayo ifoni cause ngathi angikho right nasemqondweni okay ngibone lo sisi ngingakwazi ukuxhumana neCID cause nomyeni wami wayeseyidelete inamba yephoyisa ngazi ukuthi kwenzakalani ke naye kuyena okay ngibe sengiyacela umyeni wami ukuthi angicheckele usuku leli ngibuya ngalo cause ngakhuluma neCID ayangicheckeleke ayithola inamba ngiphinde ngibe nayo inamba bese ke ngiyayifonela iCID ngitshela ukuthi hayi yazi sengike ngambona kanje abesethi yena okay mangiphinda ngimbona ucela ukuthi ngimfonele kuze ngizomkhulumisa namaphoyisa ala emzindo ezowacela ukuthi icela amthathe lo sisi amgcine bese yena ebuya eGoli aze kumlanda la eKZN
aqhubekeke amasonto kuthi makuphela uSeptember ngiphinde ngimbone lo sisi. I think it was the last week of the month, it was Friday, ngimbone ehleli ngase Beauty Zone bese ngikhuluma naye ke lo sisi nje sixoxe ngi-act ngazuthi nje akho lutho bese ngiyahamba ngibona amaphoyisa lemzinto ngigijime ngiye ngasegarage eShelly ngifike ngimfonele lo CID abese khuluma nawo. Same time amaphoyisa abuya amthathe lo sisi amuse la emzinto epolice station. Masifika khona ke bamfonele ke uCID baloke bekhuluma naye ke abese yabatshela ukuthi ucela benzeni bamthathe lo sisi bamvalele eScottburg afike ngakusasa uCID amthathe ahambe naye aye naye eThekwini ngomgqibelo aya naye eThekwini eDurban Central. From eDurban Central bahamba naye baya naye eGoli. Makufika eGoli ke wahlala ke yena from last year end of September kwaze kwaba uMarch if I'm not mistaken, kwaba uMarch waphuma ke ngebheli. So okubhlungu ke kakhulu enhlizweni yami ukuthi uma siya ko attenda ke kule nyanga sibiziwe kwathiwa siko attenda sekuzoqala itrial. Mase kuthiwa ke lapha ya athi umnikazi wemali because naye ubekhona lo wayefakile imali kuma account okunomunye umntwana wasothonga athi ke naye okwangena imali lo bhuti wafaka imali ku account yalo mntwana wasothonga athi angimazi sabonana ejele sesiboshiwe ejele sonke. Bese kuthiwa ke mina nalo mntwana icala lethu siboshwe umuntu oyi1. Okay, manje kusho ukuthi lo mntwana sinecala eli1 icase yethu nje ihlangene. Mase ke lithethwa ke icala athi lo bhuti uma singambuyisela imali yakhe uzolivala icala. Bese ke kuthiwa lapha yana ke ecourt siyayikhokha imali noma sithi aqhubeka itrial. Ngithi mina ngicela aqhubeka itrial because angikwazi ukuthi ngingakhokha imali engayazi engakaze ngiyisebenzise ekhona umuntu okuyena engangimboleke ikhadi and uyazivumela naye ukuthi uyazi ngokuthi mina ngamboleka ikhadi and uyayazi nemali. Abesethi ke umagistrate okay mangithi aqhubeke itrial kulungile ayikho inkinga izoqhubeka itrial kodwa kufanele ngikwazi mina ukuthi angeke ngisagoduka lizoqhubeka itrial bese sithola isigwebo sethu iminyaka yethu sabe sohlala ejele. Guys nginabantwana abancane bengingakwazi ukuthi ngiyohlala eSun City ngishile abantwana ekhaya omdala kunabo bonke una10 omncane ingone ezothi 1 year ngenyanga ezayo bawu5. So sihlala sodwa yimi nebantwana nomyeni wami so bengeke ngikwazi ukushiya ingane ezincane kanje ngithi umyeni wami akabona ukuthi wenze njani naye ngazo. So ngavuma ke ngaleyo ndlela ukuthi okay kulungileke imali ngizama ukuthi ikhokheke. Okay basinikeza ukuthi ngenyanga ezayo ngomhla ka28 bafune sifike nalama 30,000 umuntu emunye kwafanele abe no 30,000. So guys okusenhlizweni yami ngalesi story ukuthi ngiyacela ukuthi sibe careful ngama document wethu esiwaboleka abantu singathembi abantu ngama documents wethu. As much as we love abantu kodwa singabathembi ngayo yonke into ngoba sigcina singene inkingeni ngezinto esingazazi. Njengamanje anginawo ngisho u10 rand esikhwameni angazi ukuthi ngizohlanganisa kanjani lo 30,000 but ke sengithemba uNkulunkulu ezintweni zonke ukuthi uyena ozowenza umsebenzi ophelele. So bengicela nje guys ukuthi nani ningangilekelela if you feel my pain cause nginabantwana kumele ngibondle nje bayafunda bakhokhela imoto yamalume bawu3 abafundayo bawu2 abangakongena esikoleni. So imali yegrant is not enough. Ngiyazama nami ngirenta isibuko emzinto isaluni ibusiness at the moment ayikho right. Kodwa ke sithemba uNkulunkulu guys ukuthi kuzokwenzeka imangaliso namangazi ukuthi kanjani
Bengicela mangabe kukhona onalo usizo angisize ngoba angazi. Sometimes ebusuku ngiyavuka ngihlale akukhona ngisho ukulala. Ngicabange kuphela imicabango. Kunalento engiyizwayo nje ukuthi engathi I'm losing my mind. I'm trying to be strong for abantwana bami, umndeni wami, kodwa ngiyahluleka. So ngiyacela guys, makukhona ongakwazi ukungisiza angisize. Ngiyabonga kakhulu.